n'amakuru agezweho arimo gucaracara mu binyamakuru bitandukanye, ni ibinyamakuru byandika amakuru y'imikino. Turi ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ni Sekafa Kagame Cup, aho ikipe ya APR FC yaje kuba yitwara neza, ikaba yatsinze ibitego bibiri byose ku busa bw'ikipe ya Bumaruru FC, ikipe ya hano mu Burundi mu gihugu cy'abaturanyi. Nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho rero kugeza kuri ubu ngubu, n'amakuru arimo kugenda ashimisha abafana b'ikipe ya APR FC, aho barimo gukomeza kugenda bavuga ko noneho kugeza kuri ubu ngubu kuba ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yatsinze iyi kipe ya Bumaruru FC, ahari wenda baba bakize induru y'abafana b'ikipe ya Gasenyi. Kugeza amagingo aya ngaya byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero ntatinze, abakinnyi APR FC yitabaje mu mukino yahuyemo na Bumaruru FC muri Sekafa Kagame Cup, mu mukino wa mbere watangiye ku isaha y'isaa sita z'amanywa. Tugiye kuba tubagarukaho tureba ese aba bakinnyi baje kuba batanga umusaruro ki, ariko wamaze kubyumva ko ari ibitego bibiri ku busa. Hanyuma rero nuko ikiriho cyo nimero ya mbere cyangwa se uwari mu izamu ni Ruhamya Nkiko, nk'uko umutoza yaje kuba abihitamo gukinisha aba bakinnyi muri ubu buryo. Hanyuma kabiri hakaba hari Bugingo n'abandi tugiye kuba tugarukaho. Hanyuma igitego cya mbere rero kikaba cyatsinzwe n'umugabo witwa Jibrili Watara, wari urimo gukina ku mwanya wa 8, hanyuma kuri nimero 8. Hanyuma rero igitego cya kabiri kikaba cyashizwemo n'umugabo witwa William Tongmeri. Uyu mugabo akaba yaraguzwe hano mu gihugu cya Cote d'Ivoire, ngira ngo uranabyibuka neza ikipe ya APR FC imusinyisha. Akaba ari wasizemo igitego cya kabiri rero ku munota wa 74. Bikaba byaje kuba birangira ari ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Bumaruru, ibitego bibiri bya APR FC ku busa bw'ikipe ya Bumaruru ya hano mu gihugu cy'Abarundi. Hanyuma Rufu Mamerdawo ukinira APR FC niwe watowe nk'umukinnyi mwiza mu mukino ikipe y'ingabo yatsinzemo Bumaruru FC ibitego bibiri ku busa, aho yaje kuba ahembwa amashiringi ibihumbi 50 by'amashiringi yo muri Tanzania. Uyu mukino rero ukaba wabereye hariya mu gihugu cya Tanzania, nk'uko twagiye dukomeza kugenda tubigarukaho. Hanyuma ikindi ni uko ikipe y'igihugu Amavubi, urabyibuka neza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, umutoza ni Adel Amrouche yaje kuba ahamagara abakinnyi agomba kuzifashisha cyangwa se bagomba kuzamufasha kubona itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ni mu mikino agomba guhuramo na Nigeria ku itariki 6 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 hariya i Lagos. Hanyuma ndetse no ku itariki 9 z'ukwezi kwa cyenda, aho azaba n'ubundi ahanganye n'ikipe yo muri Zimbabwe. Urabyibuka neza mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026, iyi kipe y'igihugu Amavubi yakoze imyitozo bwa mbere hariya muri Nigeria. Yakoze imyitozo, ngira ngo maze iminsi uri kubyumva bikomeza kugenda bigaruka ko abakinnyi kugeza kuri saha batararihirwa tike y'indege. Ni bamwe bakinira hanze, bakina amakipe yo hanze, ariko biturutse ku bibazo byari biri muri Ferwafa. Kugeza ubu ngubu rero ngira ngo urabyibuka ko mu minsi yashize uyu mugabo witwa Dr Shema Fabrice yaje kuba atorerwa kuyobora Ferwafa. Ni ibibazo yagiye akunda kugarukaho biri muri Ferwafa ndetse na Minisport, ariko kugeza ubu ngubu byaje kuba bigaragara ko iki kibazo cyamaze kuba gikemuka. Hanyuma aba bakinnyi bakaba bamaze kuba bagurirwa tike y'indege, bakaba bamaze kuba berekeza mu mwiherero kugira ngo bitegure iyi mikino bafite mu minsi iri imbere. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo ukore subscribe, share na comment, tujye dukomeza kubana. Hanyuma rero ngewe wumva ni Emmanuel, ariko ntatinze, muri uyu mukino wa Sekafa Kagame Cup yaje kuba yitwara neza, aho kugeza kuri ubu ngubu uyu mukino waje kuba uyibera mwiza, kuko n'umukino wa mbere aho iyi kipe yaje kuba itsinda ibyo bitego bibiri nk'uko naje kuba nkubwira. Hanyuma rero abakinnyi APR FC yitabaje ku mukino yaje kuba ihuramo na Bumaruru FC muri Sekafa Kagame Cup, umukino wa mbere watangiye ku saa 6 z'amanywa. Nimero ya mbere yari Ruhamya Nkiko, wari mu izamu. Hanyuma nimero ya kabiri ni Bugingo.
hanyuma gatatu ni Nige na Clement, hanyuma kane ni Nshimiyimana, gatanu ni Ruboneka, gatandatu ni Dauda, hanyuma karindwi ni Daumi, hanyuma umunani ni Jibril watsinze igitego cya mbere, hanyuma rero Byiringiro ni 9, 10 ni Kiwanuka, hanyuma 11 ni Tongmeri William. Uyu mugabo waturutse hariya muri Cote d'Ivoire. Mu basimbura hari harimo Hakizimana, hanyuma kabiri ni Ngabonziza, Nibizi, Ramine, Iraguha, Rempti, Shasha, Saune na Nibizi. William Tongmeri niwe wafashije ikipe ya APR FC kubona igitego cya kabiri, aho umukino waje kuba urangira ari ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Bumaruru FC. Iki gitego kikaba cyabonetse ku munota wa 74 gishyizwe muri umugabo witwa Tongmeri waturutse ari mu gihugu cya Cote d'Ivoire, waje kuba rwose agaragaza ko iyi kipe ya APR FC azayikinira neza cyangwa se azayiha umusaruro. Igitego cya mbere kikaba cyagiyemo gitsinzwe n'umugabo witwa Jibril Watara. Hanyuma rero nk'uko twabigarutseho kandi ikipe ya APR FC ikaba ifite umukino ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 aho izaba ihanganye n'ikipe yitwa Murandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar, nk'uko twari twabigarutseho. Uyu munsi rero ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, uti byagenze gute cyangwa se ibi bitego byabonetse binyuze mu buhe buryo? APR FC ihagarariye u Rwanda mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup 2025 yatangiye neza itsinda Bumaruru FC yo mu Burundi ibitego 2 ku busa. Umukino wa mbere wo mu itsinda B wabereye kuri stade Isamyo Stadium isanzwe ari ikipe ya KMC FC. Nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaragaho, umutoza rero abakinyi yaje kuba abakinisha muri ubu buryo. Hanyuma rero umutoza wa APR FC ni Abdelrahim Talebu yari yahisemo gukoresha Ruhamya Nkiko Ivan mu izamu. Imbere ye hari Nige na Clement na Nshimiyimana Yunusu. Hanyuma mu gihe Byiringiro Gilbert yakiniraga iburyo, naho Bugingo Hakimu agakina ibumoso. Dauda Yusufu, Ruboneka Bosco na Mamerdao bakinaga hagati. Impande zariho Hakimu, Kiwanuka na Jibril Watara, mu gihe imbere hari William Tongmeri. Ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yibonye mu mukino hashize byibuze iminota igera kuri 4 ibanza, aho yabashije kubyaza umusaruro ikosa ryakorewe kuri Mamerdao ku munota wa 8. Bugingo Hakimu arihanye umupira usanga Jibril Watara wegeye imbere awutanga umunyezamu wa Bumaruru FC Ndayishimiye Azadia awuboneza mu izamu. Hanyuma igitego cya mbere kiba kiranyoye. APR FC yashoboraga no kubona penalite ubwo William Tongmeri yagwaga mu rubuga rw'amahena mu minota yakurikiyeho, ariko umusifuzi yaje kuvuga ko nta kosa ryabayeho arabyirengagiza. Uyu rutahizamu wo muri Cote d'Ivoire wabonye amahirwe menshi ariko ntayabyaze umusaruro, yacomekewe umupira mwiza ku munota wa 23 acenga umunyezamu, ariko myugariro akaba na kapiteni wa Bumaruru FC arahagoboka awushyira muri koroneri. Uyu mukino wakiniwe ku izuba ryinshi, dore ko watangiye ku isaha y'isa 6 zuzuye z'amanywa. Wagoye cyane ikipe ya APR FC mu gice cya kabiri, ariko ntibyayibujije kubona igitego cya kabiri ku munota wa 74 ubwo Mamerdao yinjiranaga umupira ku murongo awuhinduye mu izamu, usanga William Tongmeri wawutanze umunyezamu awuboneza mu rushundura. Igitego cya kabiri nacyo kiba kiranyoye. Ibitego 2 byose bya APR FC ku busa bwa Bumaruru FC. APR FC yahise ikora impinduka rero ihita isimbuza
aba bakinnyi bagera kuri batatu. Hari William Tongmeri wari umaze kuba atsinda igitego, ndetse na Hakim Kiwanuka na Mamer Dao, basimburwa na Ngabonziza Pacifique Lamine ndetse na Nibizi Ramadani. Hanyuma rero Rufu Mamer Dao akaba ari we mukinnyi watowe nk'umukinnyi mwiza w'uyu mukino, aho yahawe tuyavunje mu manyarwanda akaba ari 290 birengaho gatoya mu mafaranga y'u Rwanda, ni amafaranga menshi cyane. Hanyuma rero nk'uko twe twababwiye, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda APR FC ikaba igomba kuzongera guhura n'ikipe ya Mlandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar ku itariki 6 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Iyi kipe rero ikaba ikomeza kugenda yitwara neza nk'uko yamaze kuba ibigaragaza mu itsinda B, aho kuri uyu mukino wa mbere yaje kuba itsinda Bomaruru FC ibitego 2 byose ku busa, nk'uko uri gukomeza kugenda ubibona aho ngaho ku mashusho. Hanyuma rero nk'uko twari twabikubwiye rero, ikipe y'igihugu nayo, ikipe y'igihugu Amavubi ikaba yakoze imyitozo ya mbere muri Nigeria ubwo ku itariki 6 z'ukwezi kwa cyenda, aho iyi kipe ya APR FC izaba irimo ihura na Mlandege FC. Ngira ngo ikipe y'igihugu Amavubi nayo izaba ihanganye n'ikipe yo muri Nigeria hariya Iragosi, nayo irimo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Hanyuma rero reka mbashimire kandi mbabwire ngo mwakoze cyane kuba mudahwema gukurikirana ibi biganiro byacu, kandi nkubwire ngo ujye ukora subscribe, share na comment, tujye dukomeza kubana uko bwije nuko bukeye, turebera hamwe iba bigenda biri gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane mu isi nshya ya siporo hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se hano mu Rwanda muri Ferwafa. Tureba ibiba bigenda biri gucaracara. Urakoze cyane, reka ngushimire kandi nyagasana akomeza kurinde. Bye bye.